dijual secara cepat, cuma lewat by WA. Cukup lewat by WA, motor Anda sudah ada di depan rumah. Tunggu apa lagi? Segera miliki motor impian kamu sekarang juga. Oke, Jumat berkah, alhamdulillah. Tiang Punti. Ngawi Punti. Ngawi, Gontor Putri 3, Karangbanyu. Karangbanyu. Semarang Barokah niki pundi Mas sampean Mas? Oh, lewat YouTube. YouTube. Subscribe. Oke, siap. Oke, sud.